Что пожелать в этот праздник вам, дорогие друзья, я даже не знаю. Богатств, удачи, я думаю, от жизни каждый хочет своего. Сегодня, в этот великий праздник, мы желаем вам просто счастья, чтобы было много и всего. بیا ای گلشنی من، همه خرسندی ها در دل من، بیا با هم سرفرازی ها بکنیم، برای سال نو شادی بکنیم. Ну что же, дорогие друзья, мы от всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником. بینندگان محترم، میگویند که کسی که سری سال را همچون شخص شیرکیف پیشواز گیرد، تمام سالش همچون شخص مست شیرکیف شده همون سال را میگذرانده است. باز دویم چیز است، کسی که با شیرینی ها سال نو را آغاز کند، تمام سال و شیرینی ها خورده میگذشته است. و اگر کسی که در دل با یک حسیات های بهترین حسیات عاشقی سری سال را آغاز کند، 365 روز عاشق میگشته است و همه عاشق شوید. سرور جوش ما میخواهید عاشق باشید تمام سال. Ну что ж, я хочу быть не только влюбленным в этом году, но еще и, конечно же, от чистого сердца любимым. Дорогие друзья, принимайте поздравления от себе подобных, счастливых людей, ожидающих очередного сказочного сюрприза. Пусть этот Новый год даст возможность вам встретить утро 1 января, а не начинать новый день с обеда, как это обычно бывает. Пусть на столе будут не грязные тарелки, а вкуснейший завтрак, приготовленный руками любимого человека. С Новым годом, друзья! سال نوتان مبارک باشد، کیفیت اعلی با شما باشد.